tem belgijskem laboratoriju ohranijo rastočo grožnjo za zdravje, ki pa je s prostim očesom ne vidimo. Mikrobe odporne na zdravila. Normalement, ces 16 antibiotiques ont un effet contre la bactérie ici, mais comme vous pouvez le voir, plus aucun de ces 15 autres antibiotiques n'a encore d'efficacité. Donc ça, c'est clairement une bactérie multirésistante. Zdravniki se vse pogosteje srečujejo z bakterijskimi okužbami, ki jih ni mogoče pozdraviti, ker antibiotiki preprosto ne učinkujejo več. À cause de la consommation d'antibiotiques abusive, très importante, on a de plus en plus de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques et donc ça complique parfois la prise en charge d'un patient avec cette bactérie multirésistante. Zloraba antibiotikov ni omejena zgolj na ljudi. Odporne bakterije se na ljudi prenašajo tudi živali prek neposrednega stika in prehranske verige. Ta problem je povzročil preplah po celem svetu. Zgoraj v Evropski uniji se kar 4 milijone ljudi letno okuži v bolnišnicah, ki so pravo gojišče bakterij. Parlament poziva komisijo in države članice k izvajanju boljših ukrepov za boj proti težavi, vključno z ozaveščanjem in ustreznem predpisovanju zdravil in uporabo antibiotikov ter boljšo higieno in varnost. It's little steps that can really make the big difference, like washing your hands in the hospital. Then we have a lot of people who take antibiotics even if they don't work at the moment because they have a viral infection. So it's the prudent use, it's the correct use. Parlament zahteva financiranje raziskav Evropske unije na to temo, več vlaganj v nove modele, iskanje zasebnih partnerjev in alternativ.